Mr. Alan Henrik Suarez. Beliau berasal dari Brasilia dan klub terakhir adalah klub Super League-nya Finlandia. Alan? Mile. Ya. Sige aku unjuk. Ya. Apa baju apa anu dulu sama baju? Di foto aja dulu. Foto ini dulu. Ya. Tahan. Oh, lompat. Smile. Lan. Sikat Lan. Gelis sekarang. Oke. Oh, pakai baju. Baju. Baru dulu. Oh. At. Ya. Ya. Sini Lan. Stairs over. Alan-alan lebarnya. Ada lagi? Udah? Tolong translate. Jadi rekan-rekan wartawan, kami persilakan yang ingin mewawancarai Alan. English. Silakan. English bisa. You can speak English. Ya, speak English bisa. Silakan. Nanya boleh bahasa Inggris. Jadi terang. Translate aja. Kenapa dia mau ke Sriwijaya? Pertimbangan untuk memilih. What is your reason came to Sriwijaya FC? Your reason choose Sriwijaya FC, join to Sriwijaya FC. Reason. I am very happy to be here. New challenge in my life. New culture. I hope and I wish I give my maximum here. I am very happy to be here again. And I want to help my team and the Sriwijaya to be champion. Yeah. Before here I played in Finland. Finland is total different than here. Finland is very cold. Here is very hot. I played in Finland for one season. Kontrak dia 6 bulan. 6 months. 6 bulan. Jadi nanti kalau ini memang di dalam kontrak itu kan kalau ada performa dia baik kan kita lanjutkan di Perpanjangan musim depan gitu. Nah, dari sini ya. Ada sini. Ya. Sini dah. Tengah. Ya. Lihat sini ya langsung. Yuk. Nah, Cium. Kiss off. Lawak, lambang. Oh, cewek dengan kiss ini. Jangan deng.
Sini. Oh, sip. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.